la catégorie Aparima 26+, donc 26 ans et plus. Et désormais, nous allons accueillir 4 candidates, les candidates 23, 50, 52 et 57. Félicitations! Les candidats 19, 20 et 24. Oramate con
Félicitations, candidates 13, 38 et 51. Candidates 4, 21 et 112.
Félicitations aux candidats 15, 40 et 71. Les candidates 34 et 111. Yang inabay timuwi muwiya Ihula muwi muwi Ta umuwi tu Ta umuwi Ta umuwi tauhiya Tauhiya etifatu Pura utame Yang napitani Ta umuwi
ia ono I ko ia piti piri o te noe Ia api piti mai te rangi e te whenua Ka ai e ka aira e ka ua tua Hei tāne, ka ai e ka aira Ia ono I ko ia piti piri o te oe Ia api piti mai te rangi e te whenua Ka ai e ka aira I ka ua tua Ia api piti mai te rangi e te whenua Ka ai e ka aira I ka ua tua Ka ai e ka aira I ka ua tua I ka ua tua Les candidates 37, 41, 48 et 53. Candidate numéro 1.
Félicitations les candidates 31, 67 et 106. Bon courage. Ako kimi ang narai ako Kiti ato ay to matamaniya Umuanaw iya peke ko iya ko Tano aturat ako Mata ora tika ito Tano apiriya Watakimai ko ikiat mo kito ipukaya Makamata ko ikiakan devan devayaku Ipiriyay ko ko Noa tuto kinuya ko ine Karita ko hinangaro ya ko enaro Matita uwat katara Awe teyaka Tuwariya kumegi Watakimai ko Wiki aku itu ibu kalian Wakamata ko Teyaka devan devayaku Ipiriyay ko Félicitations aux trois dernières candidates, vous pouvez les applaudir.